Sikhumbula ekuphakameni mina sabatha mayibenhle kwabancane uthabo kaSambothi lo bingelelayo ekseni kuyisabatha emhla ka4 kuJune 2022 sisenyakeni sikunyaka wesabatha mfundisi angithi njalo sigijima nonyaka wesabatha 2022 yabo sikunyaka wesabatha la siqeda khona iminyaka eyikhulu la fika isabatha sibingelele ngokukhethekile kubona bonke abazovuka bethi imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele sibingelele nakubo bonke abantu abakhona e-studio amen. Awu mayibongwe umfundisi uJS Mhlongo lo bese bingelela namhlanje ke sihanjelwe sivakashelwe umama uMaNduli kuhlele la e-studio njalo abantu bangaze baxaka ukuthi hawu leli bandla sasiqinisile masithi ibandla lamadoda leli abantu besifazane nje bona hayi abaze banganikezwe ithuba bangaze babakhona hayi ke sesizame sazama saze samthola umama uMaNduli sihlale sisho sithi kulelu hlelo sivulelekile konke nenhlangothi wonke umuntu sivulelekile kuyena siphethe isihloko namhlanje esikhuluma ngomuthi esithemba ukuthi yena umama uMaNduli ozosilekelela kakhulu kuleyo sicela ubingelele mem lapha. Ngiyabingelela abalaleli befakaza inanda 88.4 FM. Siyabonga hayi sebezwile abalaleli ukuthi cha ukhona namhlanje sishange surprise kushuthi inyanga enhle le inyanga kaJune inyanga enhle uma sikwazi ukuthi hayi silethe nomama la e-studio azosilekelela vele kusuke kudingeka nina mase kunje iyashisa yona insimbi siyiphethe esihudula inqola enzima kakhulu lezi zinto lezi esisuke esikhuluma ngazo indaba kaShembe esithanda ukubanzima ngoba isinento eziningi esesiyibona abantu baqhamuka khona nezinto ezenziwa ngeSinazaretha na indaba yomuthi gcina ngasazi ukuthi yini umuthi yini engekona umuthi kodwa ke ngaphambi kokuthi siqale uma sikhuluma ngomuthi kunevesi noShambo yayikhuluma indaba yomuthi mfundisi ake ngiphinde ngibingeleleke sesingena ohlelweni kodwa ngifuna ukudlula kule ndaba ukuze kungabe ngathi inyanga yokukhuluma ngomuthi le mhlambe asoba bade kakhulu endabeni yomuthi kodwa sobe sikhuluma ngawo nje sidlula ukuthi wathini ngawo wenzani umuntu singakhohlwa ukuthi inyanga le kaJuni inyanga kaShembe nendlunkulu kakhulu sizothola isikhathi la sokukhuluma khona ngokufika kaShembe endlunkulu nangokuhamba kwakhe khona ngesikhathi ehamba kukhona okukhona nokuthi kwenzakalani sizongena kuzona zonke lezo zinto kodwa sizodlula kulesihloko ke siqondene no sahluko samashumi 45 emthandazweni wesabatha esithi kuyisono kona lokho ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholo eke siqale ku44 nje ungamfiseli okuba umakhelwane wakho emzini wakhe ungakucabanga ukukhipha umphefumulo womunye umuntu inkinga ke yomuthi once wawuphatha into ephethwe umuthi kakhulu ngesinye isikhathi nokuphilisa kuyenzeka ugcina usubulala ngoba unezinto eziningi ezikuona kuyenzeka ukuphilise wena kodwa abalandelayo busuba ukufa kubona ithi ke le ungamfiseli ukuba umakhelwane wakho emzini wakhe ungakucabanga ukukhipha umphefumulo womunye umuntu
manje na ke isiyanaba ke ithi kuyisono kona lokho ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa akushiya ukuthi onjani kuyisono kona lokho ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa ngicabanga ukuthi ke si yonke inkulumo ezobe ikhona izobilele phezulu kwalesihloko sithi kuyisono kona lokho ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa why kube yisono ukuphatha umuthi ilapho la socela khona kakhulu siyabonga mfundisi mama uMaNduli indaba yakho yindi ngenhlanhla ke mina ngiyayazi nginokuyazi so abalaleli bazosixolela ngenxa yesikhathi ngoba mangase siqale la iqala khona ihuhlelo lona lodwa kuze kufike nje la endabeni yokuthi zonke lezi zinto lezi ozobusichazela zona ngomuthi zisukaphi kanjani njani hey indaba ende kakhulu isineminyaka iminyaka yama-90s ma'am. It's 25 years now. 25 years le ndaba le eyafika ayicabanga iminyaka eminingi kangaka kufanele uyikhulume lento kodwa lokho inamathize ithi sithi yakhulumeka iphinde ivaleke ngalana ukuthi kuyahamba ilokho inenkinga kodwa ke yonke into uNkulunkulu uhlale ethi nesikhathi sayo njengoba manje sekuze kwavela ithuba lomsakazi Nanda FM yokuthi ikwazi ukuthi inanda ke ijwayeleke nje ukuthi iyenza izinto ezihlukile iqhamuke nezinto ezihlukile iqhamuke nezinhlelo ezihlukile iveza izinto ngenye indlela abantu abangayilindele noma bangayazi nalokho kuzovela la namhlanje ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi abakwazi ngiyacabanga futhi ukuthi abantu abaningi bahlale benenkinga yananomuthi ukuthi kuze kuthi ungaphathwa ngesandla sakho ungawuphathi ngesandla sakho ikholo kufa nokufa konke lokho kuchaza ukuthini yonke lezo zinto lezo ziyisima kanjani yini yona umuthi kodwa ke sizongena nje kahle kuleyo ndaba kunevesi umfundisi ofuna ukudlula kulona lapha ngifuna ukuphinda ngidlule ngaseBhayibhelini ngingashiya ukuthi ushembe kwasho ushembe iBhayibheli alisho eke siye lapha encwadini kaJeremiya wesibili sizofunda indimana yama-27 kuze kuyofika kuyama-29 abathi emthini ungubaba nasetsheni wena wangizala ngokuba bangifulathele abangibheki kepha ngesikhathi sokuhlupheka kwabo bayakusho ukuthi vuka usisindise baphi onkulunkulu bakho ozenzele bona na mabavuke uma bengakusindisa ngesikhathi sokuhlupheka kwakho ngokuba njengomumo wemizi yakho banjalo onkulunkulu bakho Juda niphikiselanelani nami na niphambukile kimi nonke usho uJehova usho kwabathanda imithi uthi niphambukile kimi siyabonga mfundisi ake ngikhumbuza abalaleli nje kuseyimanje ukuthi sikwinanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni abazosithinta ke lapha nabazothumela imiyalezo bangayithumela lapha ku Facebook page sikhumbule kuphakameni bayithumele kwiinanda 88.4 FM i-page futhi ka Facebook isikhona lapho phinde futhi usithole ku WhatsApp othi 060 4650345 060 4650345 uzokwazi ukuthi uthumele imiyalezo lapho sikwazi ukuthi siyifunde ngoba kuzohamba kuhambe mhlawumbe kuyekwenzeke sithi mase sihamba kakhulu nohlelo size sikhohle ukushiya inamba size sikhohle nokuthi sitholakala lapha isikhathi sivele siphele mama uMaNduli ngicabanga ukuthi sovele sihlale phezulu kwendaba ke le yomuthi ukuthi umuthi yini umuthi muhle mubi ngani umuthi ngiphinde ngibabingelela abalaleli beInanda FM
Kubukhulu ukuthi ngivele ngihlale ukuthi umuthi mubi ngani muhle ngani ngingakahlehli ngiyemumva ngisho ukuthi umuthi waqhamuka kanjani waqala kanjani. Okwamanje ungangibuza ukuthi ngikhathaphi lokhu esinye isikhathi. Yes. Abantu abamnyama ake ngiqale la ukuthi babantu bokuqala isizwe sokuqala esadalwa uNkulunkulu to populate umhlaba. Kuhambe kwahamba abantu bona bengafuna ukuzwa uNkulunkulu esakhuluma la emkhathini uJehova uMdali. Abantu bona kakhulu belizwe izwi likaJehova kodwa bangalaleli ukuthi uthini. Kwafika isikhathi la uJehova ebatshela khona ukuthi sengizoletha isizwe esinamandla. Lesi sizwe ngizosenza kube lula ukungilalela bese senza lokho engifuna kwenziwe. Lo mhlaba uJehova waye ewenze ukuthi uzowenza ufane ube yiparadise la emhlabeni. Abantu ke bahlulekile ke ukwenza konke lokho ubuvila nakho konke okungakubala siyazazi ukuthi sinjani thina abantu bansundu. Kufike isikhathi la sebezofika belungu. Lesi sikhathi engikhuluma ngaso ilanga lalingakakhanyi kwakusakhanya unyezi kuphela. Kuthe mase kuzofika ilanga abantu sebebuziwe ukuthi niyakufuna yini ukukhanya. Bathi abantu cha laba babenza okubi kakhulu babethanda nje ukuthi emhlabeni ihlezi kumnyama. Bathi cha asikufuna ukukhanya. Wayesethi uJehova bonke laba ngakufuna ukukhanya ngizobesula emehlweni ebusweni bomhlaba. Bazohamba. Nangampela abantu abaningi bahamba emhlabeni ngaleso sikhathi. Kwaseke ethi uJehova before kufike ilanga wabayala abantu ukuthi nizothandaza ekseni. Ngizoletha inkosi yokukhanya. Le nkosi izobiletha ukufudumala, izofika nokudla, izofika nokukhanya. Ekseni nizothandaza. Noma selishona ilanga nithandaze futhi nibonge ukufudumala nakho konke okufika nale nkosi yokukhanya. Utheme sizofika inkosi yokukhanya kwase kuyisikhathi la kwase kusondele khona ukuthi abelungu babe khona nabo emhlabeni. Ngenxa yokungezwa kwethu. uJehova ngoba wayazi ukuthi uletha abantu abanjani, ulethe abantu abanobuqili, uletha abantu abazongenzi lento uJehova babizele yona kuphela. Okuzovuka umona, kuvuke yonke into bese benza ubuqili phezukwethu. Nokudla bazofundisa khona akuzukuba ukudla okuzosiphilisa. Abantu bebengaguli ngalesa sikhathi. Wayesethi uJehova ke ngizoveza imithi. Imithi engizoyiveza ngizoveza imithi ephilisayo. Nebulalayo ngizoyiveza kodwa ningayibheki ningayifundisi ngisho ingane zenu. Abantu ke uthema se bajabula kakhulu abantu. Wonke umuntu wayezwela ngaleso sikhathi uJehova kwangakabi khona abaprofeti nabantu aba-interpreter izwi likaJehova ukuthi uJehova uthe. Wonke umuntu wayezwela ngisho ingane encane ngisho intuthwane ehamba phansi. uJehova ngoba wayekhuluma ilanguage eziwa yiwo wonke umuntu. Esayikhulumela kunqona abantu. Esayikhulumela nabantu ekhuluma la enqamule emkhathini njengokuduma kwezulu. Uthema ethula ke ukuthi uzowehlisa imithi ezosiza abantu. Ikhona futhi nemithi emibi le athi bangayifundisi nezingane zabo abantu. Abantu abaningi bayishiya le emihle bagijimela le ekuthiwa bangayibheki nokuyibheka. Bayithatha ke leyo mithi bayisebenzisa la kwaqala khona iyigoga kwaqala khona ukugula kubantu nakho konke. Ake ngidluleke la ngoba indaba inde. Ngiyeke ebubini bomuthi nasebuhleni bomuthi. Ubuhle bomuthi nabo obushiwoyo. Yilobu uJehova besho ukuthi uyaphilisa. Uzokhipha lobu buthi obuzofika nalabo abantu abazokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Bazowenza kanjani wona umsebenzi kaNkulunkulu? uNkulunkulu uzofika kubona ngomoya. Bese bona basebenze bakwenze kube khona lokhu uNkulunkulu akulethe kubona ngomoya. Bazokwenza kodwa bazokwenza ngezandla zethu. Thina sizosimnyama. Thina osizokwenza kubona sizobakhela izindlu eziqinileyo. Kodwa thina siyolala siyobuya sikhathele sudaka siyolala emagogogweni. Sakhela lesi sizwe esithunyiweyo ukuba
sizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu kulomhlaba ngoba thina asizwa asikwenza uJehova athi asikwenze. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uma efikile la emhlabeni uzokwenza lo mhlaba ukuthi ube indawo engcono yokuphila. Kepha abantu ke ngobuvila nakungezwa nokungafuni ukwenza izinto ezisho uJehova kufika ke abelungu. Labelungu bazofika nokudla, ukudla okuwubuthi. Okunye nje kokudla kwakubaliwe kwabalwa umbila. Umbila mawubheka unesimboli yawo umlungu. Unalento okuthiwa inkoso oyizinwe lezomlungu. Ufike kanye nelanga, abelungu bafika kanye nokukhanya kwelanga. Impela ngakufakazela uma ukhuluma ngombila ngoba impela umbila into efike nabelungu kulelizwe abantu bebedla amabele. Yebo kwakungamabele. Njengoba kuthiwa nje usibanibani hayi usadla inhlamvana. Usibanibani usadla amabele kusho ukuthi usaphila into ebesiphila ngayo amabele. Not umbila ilento abathi ngesilungu ihybrid. Into yakhiwe ibona into efike nabo. Hayi lungile ungaqhubeka. Nawo amabele lawa afika namajuba. Yabona. Kodwa ke topic yangesinye isikhathi afika kanjani kwathiwa wenzeni nabantu benzeni ngawo. Yebo. Ngoba zonke izinto zinomlando. Yebo. Ekufikeni kwabelungu ke ila kwaqala khona inkinga. Nokudla kwabo. Nangu kuJehova seveza kamakhambi ukusiza abantu ukuphuma kulezo inkinga. Wawaveza namali. Mhlawumbe mama singakafiki lapho bangasali kakhulu abanye abantu isiphinde sichizelele abelungu ukufika kwabo babethunyiwe ukuthi bona ngoba bazokuzwa kalula okushiwa uJehova ngoba thina singezwe nabo abelungu basithumela lesizwe. Yebo naso leso sizwe akusona nje isizwe okwathathwa sithaphathwe kokhokho bethu ababengezwa mhlawumbe awuthi ukuthi fahla leyo kuze ngoba manje ngiyabona umlaleli kukhona la izofika dideke khona ukuthi le ndaba okufika kwalesizwe kusize sifike elokhuzeni ukuthi siqhamuka kanjani lesizwe simhlophe. Angithi ke umuntu akafi kodwa kufa inyama ahleli kuyona. Inyama ifana nendlu uhleli kuyo umphefumulo ubona umuntu wangampela. Idokodo le. Yebo. Umuntu mayehamba emhlabeni uyabuya akahamba nomphelo kodwa kushiyana ngezikhathi ukuthi abanye babuya nini ngoba kwenze njani. Abanye bayashesha abanye bayaphuza ukubuya. Abelungu ke nabo kwakuokhokho bethu abahambayo. Leyo mphefumulo yokhokho bethu abahambayo ababengezwa kwaukuthi uJehova kufanele ayibuyise kube yiyona ezolungisa umonakalo uyayishiya wenzile. Kujwayelekile vele ukuthi uthola ukuthi abantu laba asithi igebengu ziyashesha inqondo yazi yashesha ikhuthele abantu abenza ukubi bakhuthele kumanje abalali ibona abasigqekezelayo ibona ababamba inkunzi ibona benza yonke bakhuthele umthetho wabo. So ngendlela oyibeka ngayo uthi uNkulunkulu walanda laba bantu abawokhokho bethu ababenza ukubi wayise ebuyisa imoya yabo ngoba efuna ukubanika umsebenzi uthini wayise bambathisa lesikhumbe simhlophe. Yebo. Ukuze bahluke kunathi ba incarnator as abelungu ke manje. Okay. Hayi ngizwa kahle. Ibona ke laba ke sebefika nalezi zinto ke lezi sesingena kona sesikhuluma ke indaba yemithi. Yebo. Okay. Hayi awuqhubeke nabe bengifuna ingasali le kahle ngoba uzodideka komunye ukuthi uzobe sebuza la manje ngifuna siphendule umbuzo ungakabuzi ukuthi umthetho wabo kanti baqhamukaphi laba bamhlophe. Iyona le ebengifuna uyicacisa. I know awuqhubeke nayo man. Kukhona isikhathi ake ngithi nje imhlaba esidlulile kuyona isithupha empeleni imhlaba ifanele ibe u7 u7. So kumhlaba wokuqala umhlaba wesibili umhlaba wesithathu umhlaba wesine
lo umhlaba ngicabanga ukuthi ilokho kuthiwa ama era. Yes. Now sikwi transition between era 6 no era 7. Njoba lokhulunywa ngo new world order. Yes. Yeah. Leyo transition makuthiwa khona into okuthiwa I world war. Sikiyona I world war. Okay. It has begun. Sikuyi world war ukwangampela kodwa le spiritual world war plus a physical. Sikhona kokubili. Okay. Kodwa kulapha siyakhona siya kumhlaba ka7, umhlaba ka7 oyobe umhlaba operfect, umhlaba kaJehova la kuba khona ukuthula okungaphezulu kwakho konke ukuthulwa kwakubona emhlabeni. Oyoba une peace and harmony ngaphezulu kwayo yonke into wake wayibona emhlabeni. La ilwane nabantu nakho konke kuyobe kuphila in harmony. Ungekho okulimaza okunye nokhalela okunye. Angizukufika ke namhlanje kulokho esikhuluma ngakho ngoba sisemthini njengamanje. Yes. Uselapho nje kukhona indaba ngeke ngijwayele isathukaze ngeke ngahlala kakhulu naso uMaduma lo wayigane umvangeli uDlali lapha phesheya kaBhi wakwangixoxela enye indaba uthi inkosi ilanga yake yakhuluma indaba yathi kuze isikhathi la uJehova ezoshintsha khona umhlaba udale kabusha. Uthi udala nikhona nihleli kuona kodwa ngeke nize nibone. Manje ezobe udala ngezandla zenu. Wathi nje wathi udala nikhona kodwa ngeke nize niubone. Manje noMaduma wayekangixoxela izinto ethi ubaba wayekakhuluma into eyisimanga nje uthi uyacabanga ukuthi uchaza ukuthini. Uyabo nje izinto ezazike zehle manje ngiyakule yakho ukukhuluma ngama transition ukuthi kunama era kunama transition lezi zinto zenzeka nje emhlabeni ukhona kodwa kuyobona izizukulwane sesithi nje kudala kwakwenzeka ukuthi kanti kwashintsha nje uthi nje PTT ungaboni sikhona lesingaboni hayi no ngizwa kahle mama so ukhona isikhathi la kwakunezangoma khona angazi ukuthi yipi iera la izangoma zayithunywa uJehova emhlabeni ukuthi zisiza abantu zilalele zi-interpret ngaleso sikhathi uJehova wayengasakhuluma emkhathini ngenxa yokona kwethu abantu benza iphutha bathatha basusa izulu intaba yezulu uyayila elokhuzeni eMontle wakha intaba yezulu. Okay. La izulu babekhuphukela khona balisuse izulu. Idume into ekade ingenzeki. Qala ukuduma kwezulu. Mabesusa izulu uJehova lo okhuluma emkhathini. Ayisekho indlela ukuthi akhulume emkhathini ngoba sebebabili oNkulunkulu asebekhuluma emkhathini. Abanye bakhulumiswa ile mithi ke manje. Le uJehova elethile kukhona emihle kukhona emibi. Baqala bashayana ngamazulu, raduma izulu. Kwaphela ke isikhathi ukuthi uJehova akhulume emkhathini. Kwase kufika izangoma okuyizona ezasezingumxhumanisi wabantu noNkulunkulu. Izangoma ezaziclean. Angisho ukuthi lezi ezikhona manje azikho clean abantu bangabe offended kusho kwami kanje. Siyaqondisa nje sikhuluma into eqondileyo. So ke kwaya izangoma zabhimba waqala manje kwafika izangoma ezonakele izangoma ezilalela noma imuphi umoya oqhamukayo angithi nje uma sithe umuntu akafi uyahamba phinda abuye kodwa ukubuya komuntu ubuya ezolungisa amaphutha omunye ujeziswa ngokuthi abuye ayongena ayoba yilento abethanda ukuba yemhlabeni uma umuntu wayenza izenzo zobunja uyabuya lo muntu azalwe yinja mezalwa yinja uyayikhumbula ukuthi ngiyinja nje ngangiwunduli ngisebenzise sami isibongo ngoba angifuni usebenzise ibongo zabantu ngiyinja nje ngangiwunduli but I'm locked emzimbeni wenja ngoba ngangenza ubunja emhlabeni wayikhuluma lento yayisingikhumbuza isikhathi lapho khona ekuphakameni kubulawa amakati sasike saqale sawabulala nje singagqoke eMnazaretha sakhohle ukuthi inkosi icasulo yini emakadeni kuthe kusuka kwakukhona abaphuma kuona amakati bathe enkosini
wasixoxa ukuthi singangeni kubantu thina nemimoya yethu engcolile bese singena kuona amakati sidle kuona manje usubula nje wasokubulawa yathi inkosi yabona ke manje ngoba sesibona imoya emibi isingena kulamakati gqokani uMnazaretha mina wabulala sagqoka uMnazaretha ngizama ukuthi ke sengiyayizwa le ngoba ngelinye ilanga ngiyaxolisa ukuphazamisa kodwa ngenzela ukuthi abantu bayibone lento ithi khona yenzeke kuthina la besiwabulala nje besihambela kuthiwa amashesha ngena abafana kuba abafana bodwa ngalelo langa siphume ke sasiphatha amasaka sibulala amakati thina sicabanga ukuthi inkosi yayicasula ukuthi amakati adla ijuba kuphela kanti kwakukhona nokuthi imoya yabantu ababenza ukuba sibuyile ngene emakatini sasilibulala ngetshe lincane ngoba sasikhishwe umdala weinsuku lifikathi ngelinye ilanga indoda yakasibanyoni ilapha eMaritzburg ngithi umshumayeli manje leyo ndoda ithi bathe bekhishiwe sasitshelwa kuthiwa nophatha uswazi noma nje indukwane encane menibulala lamakati yena wathatha insimbi wafika ikati walishaya zela isicaba kuthe ebusuku eselele indaba enzeka la kulona iphupho kuthe ebusuku eselele labuya ikati uthi uza kunento ehwaya esicabheni akaphuphi mehwaya esicabheni yena uthukile la ngaphakathi uyakhona into ekhona esabisayo uma wakhe mevula nali ikati lengane siyagula lebulala ikati uyafica nanti ikati leyo uhudula imlenze le ngemumva ihuduluka phansi ikhanda libhaqakile kodwa liyahamba ikati akusalaleki kulomuntu kuze kube insuku ezimbili ngolesithathu bahambe bobi enkosini baba ingane kufika ikati kanje ingane iyagula ke inkosi bisiyabuza kumfana mesesondezwa kuyona inkosi ilanga umfana wenzeni ekatini uthi baba leli ikati elifikayo leli ikati engilibulele ulibulale kanjani uthi baba ngithathanga mina uswazi nyobushilo ngithatha insimbi ngaligcoba ulibulale wazwalibulala ngenhliziyo yakhe wafana nomuntu othi meshanyela ashanyelela ukuthi azasuse ngisho inhlabathi kanti kufanele ashanyele ukususa izibi walibulala wabuya umoya wekati ukhona usaphila namanje usibanyoni owenzeka leyo nto ngizama ukufakaza lento ukuthi lento esho ukuthi umuntu uma yenza into eyimkhuba yobunja ubuya ezokwenza abuya asengena enjeni enze lento enze njengenja nanga umfana angisazi noma wakasithole noma wakabani lo eyathi inkosi ayimboni lo wadla ogqokweni lalikhothwe yinja inkosi yagcina ethi ngizwe ngesimaki sesingikhonkothe ehambile eyofuna umphefumulo wazi uthi ngithe sengidlule wathi ngoba ngidlulaphi ezulwini ezinja into efana yaza ngikhonkothe isimako ngathi mina hayibo ngoba ngikhonkothe yinja mina wathi angiyona inja mina baba ngusibani so hayi ngobani wena mama sikhipha kulento exoxa kodwa ukufakazela ukuthi umoya umubi uyaphuma ngempela abantu bafa benza izinto ezazi ezifana nobunja bese ibuya imphefumulo yayo ingene yebo siyabonga hayi uthi ke uJehova uyabuka athi wena mntanami ngoba wawuthanda ukuba ilokhu uzohamba uyozalwa emhlabeni uzozalwa usuyinja uzozalwa yinja kodwa uzongakhohlwa ukuthi ubani njengoba uyinja uyothi maqhamuka abantu abakwaziyo uyoba namahloni ngoba uyobucabanga ukuthi bayakubona ukuthi ubani kanti abakuboni wena kuphela uzizwa umphefumulo wakho ozaziyo ukuthi ngilanje kungenxa yalokhu nalokhu kanjalo nalo oyinyoka lo oyayathi umuntu mayakho umuzi athi umuntu ngizoke ngibone ukuthi uzoka uhlale yini njengegundane lifike limbe umgodwala inyoka ifika ishaya igundane life shaye ngopoison njengomuntu ke lo suke esaphila ethi mayibona umuntu loba kuthiwa ungafisi indlu yamakhelwane wakho athi mayibona yena esewumuntu ke abona ukuthi kufanele ambulale lo muntu enza ubunyoka yebo ngoba kwethu umuntu ubani uyinyoka nje yebo mayisezalwa futhi uyozalwa kuphi inyoka uyobezazi ukuthi ngiyinyoka nje ngusibani mayibona abantu abamaziyo nabangamazi uyabaleka ngoba wazi ukuthi
bayangibona ukuthi ngiyinyoka bese kuba khona ke umuntu ufuza lento ayeyona mayebuya abanye bayanika ithuba lokuthi babe abantu bayoshintsha abanye bayashintsha abanye abashintshe bese kuba khona laba ke uJehova angeke ababuyisele ukuthi babe izilwane ngoba kohlukumezeka izilwane njengani ake sifanekise njengamazimzini abadla abantu mawumbuyisela lo muntu ukuthi akayodlilwane uzokwenza le ini cannibalism ukudla into avele naye eyiyona isilwane ayisona njengokuthi nje ibhubesi ingabuye lidle ibhubesi ngoba lo muntu be umuntu wadla abantu ake ngimthathe lo muntu aye endaweni le ecashileyo angezukufika kuya muntu kuyena ngimsaphi ke ngimise esihlahleni umphefumulo wakhe ujikelwa kuphi esihlahleni useyomila yena eyisihlahla isihlahla siyokhula nansi inkinga ke nezangoma ukholele ekutheni ngiphuphe umuntu othize endaweni ethize ake ngihambe yolanda lo muthi siyasuka isangoma siyolanda umuthi athi ngithunywe umuthi othile sihambe isangoma siyolanda umuthi ehlathini lo muthi sizophuzisa abantu noma siwuphuze sona mase uphuzisile abantu lo muntu lo uyajabula lo obekwe la lo oyisihlahla usazothola ilokhuzana ihost uzothola umzimba yes uzothola umzimba azophila kuwo mase ke ephila kulomzimba usozokwenza lokukhohlakala kwakhe bevele ekwenza ubengakwazi ukwenza ngoba ubeboshelwe lapha umphefumulo wakhe esihlahleni eyisigcobo nje emini yebo manje umphefumulo wakhe uyayibona ukuthi ngiyisihlahla kunjengalezi ihlahla lezi okuthuma kudlula into ethize uma ike yakhala leyo nto iyafa le lokhuzana ihlahla somdlebe lo muntu lo uzoxova abantu yona into yenza ukuthi izangoma zize zikhishwe ezulwini njengoba ngithe abantu banga-offendeki ukuthi ngikhuluma ngezangoma no sikhuluma la mema akwazi uku-offendeka ngoba sihlale siyifunda incwadi la ethi uShembe asingadlelani nezangoma sikhuluma kwi-context yobuNazaretha so asikhulumi ngabantu abangaphandle nabantu abangani so siqondise ngqo mawuthi uyiNazaretha ukuthi kuthiwa wena ungawudli umuthi ngobani kuthi ungabe isangoma ngobani uma uyiNazaretha ziningi izinto ongeke ukwazi ukuyivika noma ubungoma bakho bubuhle kodwa kukhona izinto ongeke ukwazi ukuyivika ezenziwayo nemgidi yazi izangoma nakho konke ezikwenzayo ngikukhulule nje wathi ngiye la encwadini le kaDube ethi uShembe ku page 48 kukhona indabana la uShembe ikhuluma ngesangoma uthi isangoma esethwese ubudimoni makungadliwa naso makungangenwa nasemzini waso noma singena emzini wakho sixoxe kusho ubaba mkhulu uShembe la isangoma ongadla naso uhlale naso singena emzini wakhe sethwese idlozi ngokungena emanzini saye safika koyise phansi emanzini sabuya nenyoka kubo kule ncwadi ethi uShembe ke le inkinga ke lento le ngizama ukuveza lento njengoba usuyibona igcwele yonke imihosha manje zithi zilandela lento le ukuthi athi umuntu ngaye emanzini mina no aba understand ukuthi umuntu kwakuthiwa emanzini wayihamba inyanga mhlawumbe angaboni mhlawumbe 6 months aphume nayo inyoka uyoza abuye after manje umuntu usevele ahamba ephansi kwempophoma athi uphume emanzini manje lese sichazo uShembe la mangase ngibuza abantu ukuthi ubani osaziyo akekho asikho ngifakazela lento oyisho ukuthi zazi khona yes so silapho sikhuluma kwi context of Nazaretha kuqhubeka mema so ke kulezo ke ezakhishwayo zakhishelwa imisebenzi efana nayo leyo yokuxova abantu ukukhatha abantu ukukhatha umndeni nomakhelwane ngoba asikho isangoma mhlawumbe kulezi ezakhishwayo esasingasho ukuthi hayi ubulawa ubani hayi kwenzeka kanje lezo zangoma besingakwazi ukuvikela abantu ngaphandle kokubaxova bekufanele kuqhamuke inkinga ukuthi usibani ubulele usibani solution ayikho
kodwa isolution ukuthi senze njani asiphindisele asenzeni asicuphe yebo uNkulunkulu akaphindiseli umuntu isangoma sikaNkulunkulu ngeke sakwenza lokho siphindisele izinto ububi ngobubi kodwa siyalinda ukuthi uNkulunkulu sinike ithemba umuntu ukuthi akalinde uNkulunkulu uzodlala indawo yakhe yena uNkulunkulu uzodlala indawo yakhe hayi ukuthi mina ngiphindisele kodwa uNkulunkulu ozobona ukuthi wenzani ngalomuntu yebo okay manje ke imithi lena baya misuse bayisebenzisa ngendlela engafanelanga abaningi babo kulokhu ke besikhuluma ngakho ukuthi zithathe umuntu endaweni yakhe behleli kuyo esihlahleni la ebuyiselwe khona ngoba yena akakwazi ukuhlala nabantu bese enika umuntu athamba yophuza la mhlambe ziyathwasisa ngithi hamba ophuza nanku umuthi uphuza insuku zibe u7 ngosuku la 7 uzobezwa sebekhuluma kuwena abakini nalabo ke ozosebenza ngabo uyaba umuntu uyabhonga uqeda ukuphuza lemithi le ayinikiweyo isangoma useyabhonga lo muntu akusabhongi yena kubhonga umoya waloya umuntu olahliwe lapha futhi baqinisele mabethu nabadala abantu abadala laba leyamithi baqinisile bona ukuthi abadala kodwa manje kodwa akekho understand ukuthi badala ndlela yes ngizwa kahle ngoba isikhathi esiningi ukuba mhlambe kwakuyizangoma zisekhona lezi ngoma ezayithunywa uNkulunkulu mhlambe isekhona kodwa eyiningi eyikhona izangoma ngoba ubona nangendlela abantu abaphumeleli kwabona nalabo abantu laba abathi bayabasiza abaphumeleli ukubasiza bagcina behambe njalo behambe befuna ukuthi ke ngingashonaphi mase kunje ngingashonaphi mase uma kulesa ngene uma bekuyisangoma lesa sithunywa uNkulunkulu esikuthwasisileyo uzobona nawe ukuthi cha ngithwasiswe isangoma lesi sikaNkulunkulu lezi yazangoma zokuqala kepha ke kwafika ke kumina le information ukuthi izangoma zakhishwa ezulwini ngaleyo ndlela ingakho noShembe ethi asingahlanganeli nalesi yahlupha lento Sambuthi ngiyaxolisa kulo umuntu engena nje ngoba usuku uthi uhleli njengoba sabafundisi kufika isangoma wangithi awathi sangoma athi ngahamba ngakuthwasa manje ugobelo wangithwasisa wafika wantshontsha amandla amwabothi nginamandla kakhulu wayesewantshontsha manje mase ukhohle ukuthi wena ngoba ukhuluma indaba kaNkulunkulu awukhuluma indaba yabantu abakhishwe ezulwini bahlale ezihlahleni ukuze balindele ukuhambe bengena kubantu ukuthi uzomsiza kanjani lo muntu ngoba kusho ukuthi nalo othe ugobela uthe mebona ukuthi isibongo lo akangcobo kambe kangcobo noma wakamhlongo idlozi lakaMhlongo elasemanzini cishe ukuthi mangarobha yena kungenzeka ngithola amandla amakhulu ngenye indlela yonke lento ekhona namhlanje isiyimbubhiso kunokuthi ibe yilento uNkulunkulu ayithi okungenani ngaba yona umfundisi ukuthi uyibeka ngokuthi kungenzeka ukuba lo ozokhala mhlawumbe umsizile lo yawantshontsha lemimoya le untshontsha imoya mhlawumbe umsizile kwalokho mhlawumbe kumsizile kwalokho ukuthi iphume lemimoya ithathwe yiloya yena uyayikhalela iyangithusa kakhulu lento kuye kwafika omunye ngisho ukuthi ubani ngangise workshop ufika uthi kumina ngithi umfundisi uMhlongo uyangazi lo mfana ngithi mina ngumfundisi uMhlongo uthi ngithunywe uShembe uthi angize ngicela ukuthi wena ungithandazele ngoba ngacela mina umoya ukuthi uShembe anginike ukuthi ngisize abantu uthi ngibasizile abantu ngithe ngisuka ngangizenza yena ngangihlala esihlalweni usephuphile lo mfana ngeke ngimusho abantu kuthiwa babethola imoto babethola izingane mebathandazelile abanye ayibaphi imali ama1000 namhlanje ugqoka ikhindi uthi ke lo moya engangucelile masubheka kusho ukuthi wahamba waya kwelinye iNazaretha alibona ukuthi uNkulunkulu uyalithanda kakhulu liyalinda wafika waliphathisa wathi mi awungiphathelele imali uyonginikelela noma watsheleka imali kulona ngesikhathi etsheleka imali kuyena kulona umoya walomuntu
umengalindile uyahamba ungena kulo usesebenzisa wona ukwenza abantu ukuthi basizakale uNkulunkulu walomuntu wahamba wabona hayibo lo muntu awumfanele lo moya kwangewona wakhe untshontshe kumuntu wami ebengihlala kuyena kahle umoya manje usuyazi kunuka imithi la wawusuyapho uthi ke kwama abantu eworkshop exoxa lento uthi kuthiwa ngizosiza wena ungithandazele ungixolisele kushembe ngoba sengigcine sengihlala esihlalweni baningi abantu abenze njalo esehlala esihlalweni esezenza ushembe ngesikhathi sehlala esihlalweni ezenza ushembe kusukuma yena qobo lakho ushembe mengikhuluma ngoshembe ngikhuluma ngomoya wasezulwini owagwinywa intombi yakahade kusukuma yena qobo lakhe azolidiliza lelo bandla usho njalo ubabilanga uthi baningi abafundisi la abafuna ukuthatha lo moya uthi kodwa amabandla abo ngeke achumi ileyo nto eyenziwa abantu hayi iyazwakala mfundisi ngiyithanda ngoba inobufakazi obuphathekayo ekukhonjwa abantu abakhona ukuthi umuntu okhona mayelana uyazi ngaze ngasizwa omunye umfana usesidinga lo mfana wangisizayo ngithi une imfana wami naku uqhamuka usibani ngamsho ngegama lakhe uthi wona wathola umoya angathi wawuthola kubani umoya UbuNazaretha ukusiza abantu uthi kodwa ngithe ngisuka ngangibotha angagcini lo moya UbuNazaretha ukusiza abantu lo ushemba ayithe uzobanika abantu ukuthi bakwazi ukuphilisa abantu uthi ngithe ngisuka mina ngangibotha engathi sengingaba ushembe nami ngase ngihlala esihlalweni ngase ngifaka umjiva ngase ngifaka isambatho benza kakhulu abantu sebebothi nanga ushembe uthi lapho ke ngaqala khona ngawa uthi wafika futhi wathi wena usonile uhamba ngezikhindi ezidabukile namhlanje lapha workshop ngahlangana naye lo mfana ehamba nenyanga esimlapha uhamba nenyanga esimlapha ekade nenika amandla inyanga manje into eyifake ecoshwe komunye umuntu ingenabo uNkulunkulu erojiwe ihamba iphele mase kufika okuphelele lokho kuyingcenye kuyawuphela hamba ibanga ubekelwe lona ungabe usufuna ungaphezulu hayi sekhona mama kusho ukuthi ke kwaba ukuduka kwabantu ke lokho bazi ukuthi ke isangoma sinike lokhu kusho ukuthi sengizoba kanje kungabi lento umuntu ayiexpectile maye uyothwasa enza zonke lezo zinto uNkulunkulu ke ubathandile abantu usabathanda namanje ngikhuluma ngesizwe semnyama akekho umlungu into yala esebenza la kodwa umphefumulo wakhe mawusohambile akuseyena umlungu ubuyela original lokhuzana yakhe so nabo lana bazoklina islate sabo abashiya besingcolisile banika ithuba manje abasakwenzi lokho ababethunywe khona yikho uNkulunkulu aveza imithi ngoba wayazi ukuthi uthuma abantu abanjani kwaba isikhathi sokuthi abantu bayisebenzise le mithi buka njengamanje kukhona le covid kukhona lezi zinto ezakhiwayo kuthiwa zikhona zizobulala abantu baphila abantu abanikwa le mithi ukuthi ke okay namba sesithakathiweke baphesha kwezilwandle amaqili lawa sesithakathile baphile ezangoma ezinamandla ezithwasisa abantu ukuthi balungise lezo zinto ke phela ubuza umbuzo engidlale ngobuza ukuthi baphi manje laba kwakufanele bayibona into ingakenzeki ukuthi kuzokwenzeka into ethini ngikhumbula ubaba uCredo Mutho isanusi ubejwayela ukukhuluma into ingakenzeki athi izokwenzeka kodlula iminyaka hawu kututu nayi lento ayikhuluma ngayo namanje kusadlalwa ama clip akhe usukuwahlangane nayo la ku YouTube ayikhuluma izinto ezizokwenzeka engasekho emhlabeni hawu nazi lezi zinto ayikhuluma so baphike labo manje baqhamuka into ngoba isiyenzekile bese ngibafanise nalabafundisi bama charismatic ngithi mina into eyodwa charismatic nesangoma ngoba bobabili labantu nalo uyahlola kodwa manje nalo uqhamuka emva kwendaba isikhathi esiningi into isiyenzekile athi kuukuthi ha unganivele ungasho ngani usiwonishe
uphinde futhi usinike isolution uthi yabona mase kwenzeka nje nina nokwenza nje njengoshembe ukuthi uqhamuka uNkulunkulu njengoshembe ubesha into ingakenzeki athi kuyokwenzeka ukuthi nina ke kodwa maNazaretha ningabokwenza ukuthi yabo abana solution labantu noma ke into sebethi sebeyayibona kodwa abana solution ukusho nje ake siphinde sicaphune futhi ngiyaxolisa uMaNduli ngiyaxolisa uyabona lolu hlelo njengoba ufika nje angihlambuluki bengithi uzophuma kulento esiyona ngiyaxolisa abalaleli angivumi ngizala nje ngithi hey lengane mhlawumbe izophuma hayi mina wenza iphutha ngoba angibeka esithombeni angibekanga esithombeni kodwa mase ngiyabona hayibo eke ngifunde eke ngicaphune nayi into ihlangana ngicaphuna intshumayeleni yenkosi ilanga ikhuluma ngoNebukadnezari okwathi wayesemila uboya wayesehambe yodla utshani ukuthi umuntu uyasuka bese ubuyela entweni ayiyona ngoba wayesilwane ake siyifunde ukuthi ithini lencwadi kuthiwa ke uNkulunkulu ngalokho wasuka kuye wayesempha inhliziyo yesilwane wayikhipha inhliziyo yomuntu uNkulunkulu unjalo ke maNazaretha uma wenza obubi ngenkani uyayisusa inhliziyo kaShembe ayisusa inhliziyo yasezulwini kuwa uma ethanda akufaka inhliziyo yekati noma yenja noma yengulube uma usunjalo ke ukude ukuba ubuyele endleleni yobuntu uzokwazi zonke izinto ezimbi ngenkani uzokwenza zonke izinto ezimbi ngenkani uzokhuluma zonke izinto ezimbi ngenkani uzodla konke okungcolile ngenkani mudlo okungcolile kungenwe inhliziyo yengulube ngeke ubuye uthintwe umuntu ngoba ayisekho inhliziyo yobuntu kuwe sekwangena inhliziyo yesilwane uNkulunkulu mayethanda akufaka inhliziyo yobufebe noma yokuthanda imithi akusekho umuntu ongeke udle uzowudla noma unjani ngoba sewangenwa inhliziyo yenkukhu nezinja ethanda ukudla okungcolileyo uNkulunkulu sewakhipha lenhliziyo yasekuphakameni lenhliziyo kaShembe seyaphuma wayesefaka inhliziyo yesilwane isho njalo incwadi esiyifundeleyo ithi uyihlo wenu Belshazzar wahlubuka uNkulunkulu wenza okubi uNkulunkulu wayesemphuca inhliziyo yomuntu wayesefaka inhliziyo yesilwane khona la izithi khona angiqhubeke nawo 23 niboqapheleka uma nihamba emhlabeni bakhona abantu abanjalo wena ubone kuumuntu kanti sewafakwa inhliziyo yesilwane noma yengwenya noma yenyoka zonke lezi zilwane ezidla abantu ungeke umnqande ekuthandeni ekuthakatheni usethanda ukudla abantu ngeke umnqande ekuthakatheni ungeke umkhiphe ekubulaleni abantu ngoba sekwangena inhliziyo kaSathane yesilwane esibulala abantu omunye kungene inhliziyo yemfene noma yenkawu ongenwe inhliziyo yenkawu umbona ngokweba angabi namahloni ebe ngisho imnikelo yesonto uma sinikela le inhliziyo inhliziyo kaShembe seyaphuma hey Mfundisi nendaba inkosi ilanga yavele iyayifakaza manje yahlala ngqo le ndaba itholakala kule incwadi esithi abantu abayithenge intshumayelo zenkosi 333 ivesi oqala ku21 noma ngazi uyayiqeda yonke uyifunda ikhuluma ngokuthi umuntu ungena kanjani tabe isilwane umuntu uyashintsha besilwane ithi ekugcineni ithi ngisho inyanga yayibeka indaba iqonde ithi ngisho inyanga ingakaka ibisididla ngoba uswangena inhliziyo uthi uzodla amakaka enyanga ngoba wena uswangena inhliziyo yengulube ithi uzophila inyanga ithi uzophila mawudla ukaka wami uzophila bese uyadla lento ngiphinde ngihlambuluke futhi ngempela ngizela ngingabazi ukuthi mhlambe lengane izophuma kulayini ingane yavela ngena kulayini nayi inkosi manje umuntu omdala wasezulwini uyayifakazela yonke lento khulume eMaNduli singakuphazamisi uNkulunkulu ke emva kwemithi yonke le edliwa abantu nemisebenzi yayo emibi ngoba njengoba sisho ukuthi bayiyeka emihle bagijimela emibi okuyiyona yonayo le mihle bathema befika belungu la bayibona imithi emihle base befuna ukuyishintsha ngendlela yabo
bayimodify genetically bayishintsha bayenza indlela yabo base beyihlanganisa nezinto ezithize kwaqhamuka sesidayiselwa amaphilisi sesidayiselwa izinto eziningi bayithathile bona bayisebenzisa ngendlela yabo thina la ayiseyona original yebo njoba beshintsha ngisho ukudla nje lokhu okuyikona kona izambane yini bakumodify into yabo nje le kumodify izinto yebo ayikho into abangafuna ukuyona baphambene kakhulu nomthetho abafika bewuphethe la benikwe wona ngicabanga ukuthi iyo lento ethi ushembe thabathi gejulimi uzophila ngakho wayethi asiphathele thina izinto ungahamba ucela ukudla kubantu ngokuzocela nokudla okungalungile lo mhlabathi sebewonile ngezinto abayichela bephezulu emabhanoyini zehlele kulowo mhlabathi nama chemicals abathi abantu abawasebenzise omanyolo na everything umhlaba okade usebenzisa umanyolo kona usakhipha lutho sekufanele uqhubeke usebenzise lobubuthi abafake ekudleni ngivumelana nawe mem ngoba yonke into manje inobuthi uvula umpompi aphuma emhlophe kwamanzi ubone ukuthi anephilisi yonke into nje bafaka isandla sabo nje ukuthi lento abayidunga kodwa ibuyela la ekutheni kulento oyisho ekuqaleni wathi uNkulunkulu azathume lesizwe nje ithini sazivilapha 2 senze lokhu ayithi asingakwenzi wayesethumela lesizwe ke lesi ukuthi nje babefana nabantu abazosiqondisa akubona abantu ukuthi sibambelele kakhulu kubona uthi ushembe masibuyele sibe ngabantwana bakhe njengoba sasingabantwana bakhe kakade kulele kuthina ke manje ukuthi yini sangabuyela ngoba sesibonile njengamanje sesibonile ukuthi hawu laba hayi siyabonga ukuthi sebesenzelile ukuthi nokuthi sebekwenzile ukuthi nokuthi kodwa ke manje sebeyamosha sekufanele sibuyeleke manje siba abantwana bakhe njengoba sasingabantwana bakhe kakade kuvele uJehova isizwe sokuqala lesi abantu abamnyama abaneyinwele ezimfishane futhi isona sizwe sokugcina uJehova ayo restore umbuso waso uyabona ngoba kuliwa akwakaboni lutho kusazoliwa sisazophela izizwe zonke zisazophucwa ezikwebileyo ekugcineni umbuso wabantu abamnyama uzobuyela kodwa abaningi bobe bengasekho abahamba khona bazohamba bangabe sabuya khona bazohamba baphinde babuye hey siyabonga mama abawuhlala noJehova inanda 88.4 ngikhumbuza abalaleli njalo inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni sikhona lapha ya ku Facebook page sikhumbule kuphakameni sikhona ku Facebook page inanda 88.4 FM singaka qhubeki kakhulu mama ngoba isikhathi sivele sinyamalale la ngicela ukulunguza lapha ku Facebook sinoMaganga kaNtsele uthi amen kube khona lapha usikhumbule kuphakameni lo kube khona la uzu angazi yazi amagama oko Facebook ubuye ungazi uthini zu batch angazini ngibingelele Thabo hayi namhlanje nekhuluma into esingayazi ihlazo nechilo engilizwa emsakazweni namhlanje lo sisi uyithatha apha into enjalo abize inzalo kaSathane ngesizwe esithunywe umdali ihlazo lela abantu abanquma okhokho bethu ngababiza ngesizwe sithunywe uNkulunkulu pho akahambe ayokwenza ucwaningo ususi please wena ke Thabo uyivuma kanjani lento umuntu ahlambalaze isizwe simnyama kanjeni inkinga ke into yomuntu obhala ngefake account ngoba noma ungamphendula naye futhi akasho ukuthi lo sizi uwrong akunjena kunje yabo ngiyamncamela umuntu othi niyaphambuka akunjena kunje yabo njengamanje angimuzwa okunye Thabo akezwanga ukuthi kuthiwani ukuthi lesizwe safika kanjani ngathi safika kanjani ukuthi sisho kanjani sithunywe uNkulunkulu senzeke kanjani ilo umuntu ongalaleli ofunda isihloko
ebesethi indaba isiphelele. Yes, ngoba manje kuchaza ukuthi afika kanjani. Kuchaziwe futhi ukuthi the original people ithini. Kwakwenzeke njani size sifika. Mhlawumbe njoba esikhuluma nje siqhubeka mhlambe ugcine sezwile angazi kodwa njengamanje hayi ngizocela umlaleli athi ukubeka indlebe alalelisise mhlambe khona la ezothola khona ngijwayele bamsize nabaseduze kwakhe ukumsiza ukuthi kuqalwe iphi kwathiwani nangu futhi siyabonga Xolani Sangweni umama lo ukhuluma iqiniso nami ngake ngaboniswa lokhu ngisemncane ukuthi umphefumulo womuntu uma efa kokunye uzalwa esewuhlobo othile lwesilwane imiphefumulo yezilwane kwakungabantu abaphilayo kokunye umuntu uma efa uyabuya ezozalwa eseyisizwe esithile ngangiyikhuluma lento nobaba uNdaba emiyeza eminyakeni edlule kodwa wangiphikisa amarasta awayidla inyama ngoba akholelwa ukuthi imiphefumulo yabantu le uXolani Sangweni ke lo uthi cha lento ekhulumayo naye uyayazi kusho une experience yayo kukhona akakubona njengoba echaza ubongani Mnguni uthi ngibingelele emsakazweni hayi anithi kumnike ithuba uza kahle usisi hayi kushuthi umfowethu lo munye engisho uyena ongazwanga ingakho naseqanisha igama lakhe leli lengidlulile nokulifunda bengingaboni impela ukuthi igama lakhe lithini nangu futhi usibuvila kazi ngenzela nje ukuthi ama comment ngoba abuya sale sibuvila kazi uthi amen ngilalele ngikwamashu ake sicheke lapha ku Inanda 88.4 FM Facebook page wakhona sisazwana ku WhatsApp abalaleli bangathuki sikhona na ku WhatsApp sisaqedela nje la ku Facebook ngaphambi kokuthi siqhubeke ngoba sithi siyabona isikhathi eseka ama comment asesalile uzimele waseTafelkop uthi ngizobe ngibekile indlela bemsakazweni hayi kushuthi usithinte esingakangeni ngisho ungena Ndumiso Rich owavele enyandeni ngikhona ngizolalela ohlelweni oPrisbo Caba Msubo hayi sisonke ayanda Mngoma amen siyabonga uXolani Sangweni imini esabathe mayebenhle kwabangcele silalele emsakazi Jesus solalela nkosana hayi ukhona la ake ngiphuthume la ku WhatsApp sibone ukuthi sithulani khona nakho ke la seseku WhatsApp imini esabathe ibenhle kwabangcwele ishwele Nkosi yazi yajula indaba yokusebenzisa imithi ngenxa yokuswela ulwazi lomdali sibonge sinconcoze ngezemfundiso esijulile esingazazi thina hlaluthuthi emhlongwane eNewlands siyabonga ababuhlongwane sibonga kakhulu ababuhlongwane siphinde sidlulele la nakho futhi nami umsakazi ngake ngaboniswa ngisemncane ukuthi umuntu hayi ngiyacabanga ukuthi kusewusangweni kuseyile ngiyifunde ku Facebook siyabonga Sangweni ukuthi hayi usikake indawo zonke kune voice note la ake sizama ukuthola ukuthi i voice note ke yona sizoyenza njani cha qhubeka mama ngisalungisa indaba ye voice note ngisacela ukudlula la ngilungisa le ndaba yale yansizwa uthi uMaNduli lesizwe sithunywa uJehova lithini iBhayibheli Deuteronomy 28:49 asufunde ngoba into ayisho ukuthi lesizwe sithunyelwe uNkulunkulu uthi yena oSathane uNkulunkulu uyabona umshanyelo ngeke uthuke oshanyela ngawo izibi ngoba wakho akungathi ngobushanyela izibi umshanyelo ubusuthi uyizibi umshanyela uzona izibi wakho uthi kuJehova amasosha aseRussia ukuthi akakazosiza la nampa abantu bengafuna ukuzwa ake ngilanda amasosha endaweni ethi nangu uNkulunkulu esilaleni uNkulunkulu uthini uJehova uyakuthumela isizwe esivela kude ekugcineni komhlaba njengokundiza kokhozi isizwe ongeyakuliqonda ulimi lwaso manje awuyiphinde mfundisi ake siphinde futhi Deuteronomy 28:49 Deuteronomy uJehova uyakuthumela isizwe esivela kude ekugcineni komhlaba njengokundiza kokhozi hey bafika bendiza isizwe ongeyakuliqonda ulimi lakho sokusele nje ukuthi lapha ku50 bathi koze kube khona
nesifanakalo eke sifunde ku50 isizwe esinobuso obujamayo esingeya kunakekela ubuso bomdala singabi namsana komusha boy kusho umfana omncane omlungu athi boy kumina iBhayibheli liyafakaza uthini lo muntu okhulumayo siyakudla inzalo yezinkomo zakho hambane ediphini nodiphisa inkomo zafa zonke right siyakudla inzalo yenkomo zakho nezithelo zomhlabathi wakho uze ubhujiswe singakushiyela amabele noma iwayini noma amafutha akubalwa impuphu la akubalwa umbila lo ubalile eqaleni kuthiwa singakushiyela amabele ngoba amabele obokufanele siwadle ethini ukuze siphile sengiqedile qhubeka apha lamabele namhlanje amabele ngabe isiqalekiso samabele sabala uJehova zazi iningi indlela zokusiza abantu ukubakhulula kulento uthe eshaya uJehova bephozisa ukuthi ngilethe isizwe la isizongilalela kuze kulomhlaba ushintshe ube yilento engifuna ukuthi mangifika la emhlabeni sengifika mina qathatha ngokwenyama ningibone ngoba manje anikazi ukungibona sengihlala nani ngingasho lenyama le flesh angazi ukuthi kuyobe kuyipi indlela obefika ngayo kodwa yobehlala nathi kulomhlaba thina abayobe bekhona ngisho ukuthi nami mangithi nathi ngiya generalize ukuthi wonke umuntu ozoyilungiselela ukuhlala noJehova uyoba khona ahlale naye uJehova zikhona ke indlela sokhuluma ngelinye ilanga iziphi indlela zokulungiselela ukuhlala noJehova na Mfundisi nangumlaleli la ngiyabonga kakhulu Thabo nezihambele emsakazweni irestoration isiqalile khona kuyo iNanda FM uWanda Hlophe lo usethi ke naye nencwadi yesililo 5 ngithi ngifuna yona sikhuluma okuhambisana noDeuteronomy 28 ngithi ngifuna yona incwadi yesililo jawo ngoba ngivula ngifuna incwadi yesililo yeka nomlaleli ula ngaphakathi ngenhliziyo unana usegijimile uNkulunkulu wathintana ngiphethe iBhayibheli ngiyayifuna isililo 5 nakho kusho umlaleli la wavele nesihlabelelo samaNazaretha Nkosi Thixo nomusa isililo 5 leso uNkulunkulu wamsipha isililo 5 sawubona msakazi hayi isililo 5 lapho wabeka kwazakwala mina ngike ngibone kuze kube khona isilwane esifana nomuntu usandile emqadi kwaNgcolosi ngakamagesa mem wake wathi ngelinye ilanga ukaduyisho namanje lento ukuthi umuntu mayingena esilwaneni awuyiphinde leyo nto ukuthi mayingena esilwaneni uyayibona uyayikhumbula ukuthi uba mhlambi ikhonkotha indle wathi uyibonakala kanje mayikhonkotha inja uyayibuka na uyijamela uyibuke mawuke wayijamela wayibuka ithatha umsili ukhwice bese ibuka masicala onke ibuke ngapha izama ukuavoid ubuso bakho inamahloni undiba namahloni ukuthi awu ngabe ngibona usibana yimina lo nduli okulomzimba nangomlaleli la umngadi usho yona lento ufakaza lento ishoyo uthi izifane nomuntu kushuthi isuke inalo uthi hawu ngathi umuntu uyibuke lento uthi yanenswebana yomuntu othile lento ufakazela lento ishoyo ithenye insizwa njalo mimemeza usontweni ushona kwelanga angathi nje akamakhelwane mhlambe kwakwenze njani udathi mithi sontweni nje shaya umkhulana no njengalo memeza usontweni ithi wazwahamba obika ukuthi naku kwasekuthiwa leyo nja kwangena umuntu kuyona uyakhumbula njalo umomemeza usontweni nawe uyakhumbula kodwa khona la awona khona umphefumulo wakhe usubungena kule so lento ikhulumayo mama zinofakazi ngiyajabula ngoba napha abalaleli labalokhu beyifakaza kune voice note la engicela ukuyidlala kune voice note la engicela ukuyidlala ngazi izodlala sebayifundela bona abantu isililo 5 isikhona manje sesifakaze uzosifunda nginandaba ngizosifunda ufake izibuko futhi ngibona kahle kabi ngeke ungasifunda ungakwazi ukufunda umfundele ngeke ungasifundi umfundisi nayi voice note yami okay
Okay. Na sengiyayithola sengiyamthola lo mlaleli. Ngicela ukumdlala. Ngibingelele studio namhlanje Thabo nehambeli zakho. Hayi ngiyadabuka. Ngikuzwa namhlanje studio ngazi. Usesilokhuluma lapho ukuthi uyithathaphi lokhuza. Ucwaningo lakhe akhuluma ngalo. Yazi ngifikelwa inyembezi manje ukukhuluma kwakhe akukhulumayo. Emva komlando omngaka abantu bakithi abamnyama nangemva kwezinto ezinkulu kangaka nangamandla nokuhlakane namandla kaNkulunkulu abantu ababesebenza ngabantu bakithi abamnyama zingakafikeki inkolo ukuthi kunomuntu omnyama ungakhuluma kanje abantu abamnyama okwesi kokudabukisa mesezokhuluma ngabelungu njengesizwe sithunyelwe uNkulunkulu. Angazi noma uyawazi nomlando wabelungu ekufikeni kwabo la kwelakithi ukuthi izinto abazenza ezimbi ngabe zayikhombisa uNkulunkulu nibenquma amakhanda okhokho bethu benquma amakhosi behlakaza izizwe kuthathwa amakhosi eyoboshwa koSen Helena kuhlakaza izizwe ngenxa ukuthi befuna kungenele imfundiso yabo abelungu. Ngiyadabuka kakhulu bakunomuntu omnyama wakithi okhuluma kanje. Lokho ukuthi babethunyelwe uNkulunkulu bezoba isizwe esizokwenza intando kaNkulunkulu ayi kuze kube namhlanje akukho nokugode ngikubona ukukhombisa lokho kubelungu. Into enabafike bazenza phakathi kwethu besifice sihleli kahle ngokuthula sithandana sabantu ukuthi khona umuntu wakithi omnyama ungakhuluma njengalendlela usisakhuluma ngayo lapha e-studio ayi ngeke ngiyaphika sis ngiyaphika kakhulu. Ngisacela mhlambe maye ngathola ithuba usesaphinda ngiveze lokugodwa khombisa uNkulunkulu okwenziwa abelungu phakathi kwesizwe sakhe sesimnyama kube kunya nje kuphela kuveze. Ngiyazicelela nje kakhulu ngokukhulu ukuzithoba ngomoya wesonto. Amen. Siyabonga. Sengijabuliswa ukuthi uphinde wathumela ivoice note angigcinanga ngokuthi siyifune lento ufake ngala umlaleli waphinde wathumela ivoice note. Cha ngicabanga ukuthi abalaleli abanye laba babephendula bayizwile lento ekuthiwa igist of the matter umongo wendaba ukuthi ukuyiphi la ukhona sikhuluma ngani sithini. Okwesibili yabona uma ekhuluma efuna ukumbeka umuntu omnyama njengomuntu ongakazona emhlabeni. Ngijwayele ukukhuluma ngalabantu abakhuluma ngekhemet ukuthi zakha ama pyramid senze ukuthi umbuzo bese uba munye. Yawiswa yini ikhemet? Uma laba abantu babengcwele yawiswa yini kwangena amaGreek kwangena amaRoma adlalo wambuso if babehlaniphe kangaka bakhe izakhiwo nanamhlanje abelungu abahlulekayo ukuzakha bayahluleka ukwakha ama pyramid bathe bayawakha amafika awo bahluleka baze bayeka phansi kunochwe abayibiza ngochwepheshe noengineer abanamhlanje abahluleka ukukopisha into eyenziwa abantu abamnyama bakha ama pyramid. But umbuzo usekuthini yawiswa yini ikhemet? Wavuma kanjani umdali ukuthi kungene lesizwe esimhlophe sifike siyolidla lelalidlo njengoba namhlanje lihlela amakhaladi lawa abizwa ngama-Arab. But ke asikho lapho. Hayi ngiyacabanga umlaleli uzophinda athi ukulalethisisa siqhubeke na isililo sifundile mfundisi akwakazi ke singene esililweni. Isililo lesi ngicabanga ukuthi isililo sabantu asebephansi kwesiqalekiso lesa sika Deuteronomy 28 lapha khona izibusiso neziqalekiso uyoqale lapha khona nalento yamaphara kuthiwa amaphara manje uthi ngiyoletha ukuhlanya phela lento kuthiwa kukhona lapha 28 bona kuthiwa 28 ngiyoletha ukuhlanya lento yamaphara njengamanje singasola amaphara kodwa amacala ethu esiwenzile iwona adalthi kube khona amaphara sagudluka ekuthandeni yonke lento ekhuluma ngesikhwaya sifunda isililo bakhala abantu manje. Khumbula Jehova esehlele yikho ubheka ubone ihlazo lethu ifa lethu seliphendulelwe labafokazana
nezindlu zethu kwabezizwe sizintandane asinababa omama bethu banjengabafelokazi amanzi ethu siwaphuza ngemali izinkuni zethu ziza ngentengo ugesi awukho nje ngiyothenga izinkuni sesithenga izinkuni amanzi sikuthenga wona lawa afaka iphilisi abasixoshayo basezintanyeni zethu sikhathele asinakuphumulwa sinike isandla sethu kulo iGibhithe nakulo eSiriya ukuba sisuthe izinkwa obaba bona basekho thina sithwele ububi babo sinje ububi bobaba izigqila ziyasibusa akakho osikhulula esandleni sabo sithola ukudla kwethu ngokuzidela amathambo ngenxa yenkemba yasehlane isikhumba sethu siyasha njengeziko ngokushisa kwendlala balala nabesifazane eSiyoni intombi zasemzini yakwaJuda izikhulu zaphanyekwa ngezandla zabo ubuse izikhulu zaphanyekwa ngezandla zabo ezayizama ukuthi ikhulula isizwe zaphanyekwa kwathiwa bayibulele izinsizwa zithwala amatshe okugaya abantwana bakhubeka phansi kwezinkuni abadala baphelile esangweni nezinsizwa ekuhlabeleleni kwazo intokozo enhliziyo yethu iphelile ukusina kwethu kuphenduke ukulila umqhele uwile ekhanda lethu maye kuthina ngokuba sonile ngalokho inhliziyo yethu idangele ngalezi zinto amehlo ethu afiphele ngenxa yentaba yaseSiyoni echithekile zize zihambe kuyo izimpungushe wena Jehova umphakade isihlalo sakho sobukhosi sikhona ezizukulwaneni ngezizukulwane usikhohlelwani kuze kube phakade usishiye izinsuku eziningi na sibuyisele kuwe Jehova siyakubuya yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo ngokuba usilahlile nokusilahla wasithukuthelela Mfundisi ihlabelelo kahle Mfundisi Changi kade semhlanganweni ewe wathini wena ngiyangibona lencwadi njalo isho lento ekade uyisho kuThangi bengisho kuThangi besisemhlanganweni ngo 2:00 ne forum yamabandla onke iyona lencwadi engiyikhulumile iqhamuka nomlaleli njalo iqhamuka nomlaleli kodwa singivusela into ade uyikhuluma kuThangi yebo wathi ngithi kuThangi inkinga enginayo yinye sithi siyahamba siyokwenza umthandazo siye backgroundini bese kufanele manje uma senza umthandazo njengeforum yamabandla sihambe siye emabandleni onke sibheke ikomkhulu lawo njengamaNazaretha la kulele khona amathamba ayingcwele siyokhala khona ngoba wethunywe uNkulunkulu singaya nako ZCC siye la bethi khona umprofeti wahlala la singaya ngisho kuona wonke amabandla sihambe kunokuthi siye emagroundini la ngelinye ilanga kuthathwa khona abantu abafile bayofaka khona la ngelinye ilanga kudansa khona abantu bengagqokile bese sithi uNkulunkulu uzosilalela kube kukhona indawo uNkulunkulu ayinika abaprofeti singaya ngisho nasemaromeni ikomkhulu lawo sifike sithi uNkulunkulu Jesu Kristu sikhona namhlanje siyisizwe simnyama sishayiwe sonile siyavuma sonile hayi kuthiwa kuyothandazwa emagroundini kufike kushawa iginci kuyadanswa abanye bafaka amabhluku angikusho lokho ngoba uNkulunkulu wasiqhubisa badunusa benza yonke into kuthiwa kuzothi sisesililweni njalo sikhuluma noNkulunkulu uthi uNkulunkulu izichronicler ngithi 18 khona la khalwa khona la khala khona la ethi khona uma abantu bami bezisola ukuyisolo kwehlwe phansi hayi uqhamuke neziginci udansa uthi uzothandaza uNkulunkulu hayi bengikhuluma lokho angano ngicatha abeforum bazongilalela eke sihambe siyothi uNkulunkulu sonile senzise kwendodana yolahleko ngoba sonile indodana yolahleka ifika ngathi baba ngizalwa uwe kodwa songaze kudla abantu abasebenzayo ngikhona cha
asambe futhi uNkulunkulu sonile ngoba yebo ubaba wethu kodwa thina simlalelile njengobaba wethu asimlalelile okwethu ukuthi sifike sime phambi kwamasanga sezulwini sifike sonile kuwena siyayisola hayi emagroundini. Hey iyangithusa incwadi yeChronicles esibili 7:14 iChronicles esibili 7:14 isavulwa ngicela ukuya kubalaleli la Nhlanhla Sifiso Mbatha ngilalele sifunda okukhulu kakhulu yazi la ngibonga ithuba emini esabatha mayibenhle kwabangcwele unkonzo Zwide Kalanga ngisacela ukubuza izilwane ezingadliwa kungenzeka ukuthi mhlambe kulula ukuba zibe idokote lemimoya ngibuza ngingulube njengoba amadimoni akhetha ukufakwa kuzo njengoba uShembe ethi yamkhonkothe ezulwini lezinja njengehashi njengoba kunenkolelo ethi liyayizwa imimoya yezipoko ngicabanga ukuthi leki kwezilwane kulevel 11 kubhaliwe ukuthi isiphi izwahle ayihlukaniseli insayelo ayitshisi izathu sibhaliwe lapha kulevel 11 sike sangena kakhulu kuleyo sike sakhuluma kakhulu ngayo ya ulevel 11 nje uzomsiza lapho mayelana nezilwane siye lapha ya ubaba kaGutsha wangempela Mhlongo amen baba ngicela ukufisela wonke amaNazaretha amahla isabathe lihle imenye esabatha nguwe uMnazaretha amen hawu mayibe inhle imini nakuwe njomane siyabonga kakhulu ukusifisela imini esabathe enhle uManiza Ntombiza Bhengo siyabonga amen yes ay bengisafunde esanda ngena imiyalezo ke manje singaqhubeka ake sifunde ke iChronicle zesikhombisa iChronicle zesibili zesikhombisa indimana ye18 siyesofika kwe16 bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke indleleni zabo ezimbi ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo manje amehlo ami ayakuvuleka indlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo manje sengiyikhethile ngayingcwelisa lendlu ukuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade amehlo ami nenhliziyo yami kuya kuba khona lapho isikhathi sonke sengiyikhethile lendlu akhulunywa ngamaground khona indawo esayikhetha uNkulunkulu ukuthi sikhuleke kuzona manje akushiya ukuthi asihlangane nomaphi sengiyikhethile le ndawo ngicabanga ukuthi thina amaNazaretha bokufanele uma sithi siyokhuleka siyokhuluma noNkulunkulu bokufuna sikhuphukele entabeni Nhlangakazi ngoba ila ehlangane khona noNkulunkulu yazi mengifika entabeni Nhlangakazi ngicalaze ngithi kodwa ngangibe nanhlanhla ngithole ipoint la kwakunyathele khona unyawo likaNkulunkulu muzwane emlethela isidlo ngeplate ngiyengicalaze ngicanga uNkulunkulu wami kodwa ngangibe nayo kusho ukuthi ngiyahluleka ukulinda ithi ke lencwadi ke sifunde ku18 kuze bezokahla abantu ukuthi emagroundini asiyikothandaza kusuke kuyodliwa imali nje zikahulumeni ithi manje ke sengiyikhethile ngayingcwelisa lendlu enizokhuphukela kuyona nifike ningibize kuyona nithandaze nikuyona Mfundisi uyambona uNkulunkulu asekuphakameni thangi ngolesine kanti ukhuluma nayi lento ivuka la bengikhuluma no baba secretary we South African Council of Churches besinabo sikhulume emhlanganweni kwiforum esisebenza kuyona bengikhuluma lento ukuthi uma manje sikhuluma indaba ukuthi eke sibone ukuthi abantu bazojova kanjani right eke sibone eqala ukuthi ukufa kudalwe yini ukuqhamukaphi ngize ngakhuluma ngendaba yomuntu oyethi njalo mesontweni afike late mefika late umfundisi abuza wafika late esontweni kwenze njani
athena inkinga njalo mase ngigqokile ngaqeda ngithi ngiyaphuma kuvele qhamuka ilokhuza ulwembu le indlu yolwembu vele ingibambe ingcolise ngisho ingubo ngibuyele emva ngiyoyithuntutha ngiyoyisula njalo alokho umfundisi azabuza ukuthi kambe ulwembu lenziwa yini akasho ukuthi qhubeka ususa ulwembu noma hamba early kufunakaliso manje lokwenzani lokubheka ukuthi lolu lwembu lumvimbayo njalo luqhamukaphi kunokuthi njalo ususa ulwembu uthi umuntu ulwembu le indlu yolwembu ikhishwa yilona ulwembu sicabucabu uthi akuqalazeke ukuthi awuzolibona yena ulwembu waqalaza walithola ulwembu ayiphindanga yaba khona nathi ke uma soloku sithi asilaphi isifo singabheki le iqalekise isho uNkulunkulu ukuthi kuyoba khona inhlanya lisuke laphi sibhizi sivula indawo okuthiwa kuyolashwa kuyona abantu abamaphara ekasibheka ukuthi thina senze kahle yini khona izinto esinikho shembe ngikhuluma kwesibili ngazo uthe ingane mayizalwa akube khona ababelethisi ingakafiki ingane kufaka umoya esinyeni sikanina ukuthi ifike kunomoya kaNkuluNkulu ukuze lengane ingangenwa yimoya yabantu ababehambe behlangana nonina wayo bethintana naye kuzoba khona ababelethisi makusuka kubabelethisi uma isifika ingane uthi namzukana ubelethwayo akakushiyanga uJehova meaning mzwana izalwa lengane wayekhona uJehova ezoyinika isibusiso kuyadlula lapho uma isikhulelina 6 kuyaphezulu sokhona ithikithi lokuqala ebuNazarethini okuthiwa ithikithi lokubusiswa izingane zethu zonke lezi ezigcwele emahlane ezamaphara azikutholanga ukuya kobusiswa akulona icala lezingane ithina qobo lethu esithakathi izingane zethu njengoba zinje uShembu wabekile ama procedure indlela yonke sisahamba ngayo kade senza i-review lamasonto adlula ukuthi senza iShembe review ukuthi uShembe wathi siya reviewa ke manje ukuthi lokho akusho sisekukhona yini thina so inkinga zingaka nje uchazile uMaNduli la wathi uNkulunkulu ubeyikhulumela direct nokhokho bethu eke ngivumisa kubantu khona untomana umphathi wakangcobo nokuthula ethi wena mzali ubube inkinga nje ngoba ukukhuluma into angekukhulunywa umuntu yazi ngiye ngalingeka ngolo mphathi uMangcobo nganomlalele ngiye ngalingeka nami ngelinye ilanga ngicakwe izinto ngihlalela indelana ingane zami la zikhona ziyazi lento eke ngihambe ngilanda umuntu azobethele ekhaya uyabona uma uShembe kugadile ukagade noma usuphansi emgodini atlalela phuma lapho ngifike ke afike ke lo mama owakaJay lo mama ulalele mhlambi uyayazi lento futhi naye angithi ngibona into uyashaya sengikhohli ukuthi umuntu oshaya ukudlula bonke abantu linye iqile likwazi ukuyikhotha emhlanje uShembe kuphela ngivumi isono afike lo mama mefika akafike kuzobethela ke azenzeke izinto zakhe bethela bese ahambe ebusuku ngizomlayisha ngemoto ahambe ke ngiye ngimbeke ngibuyeke ngilala nginethemba ngibonethe inkunzi kubethela inkunzi malanga kuthe ngo1 phakathi ka1 no12 zasha izinja zigcwele iceke izinja ziyaphanda iphanda lezikhonkwane kade yifakwa yilo muntu ngivuke ngo4 ngithi angivuke early ngivuke ngo4 mangithandaza ngisakhumbula ukuthi ngiyathandaza kodwa sengifaka imithi egcekeni ngivuke ngithandaza yazi ngivuma isono abanye abantu bosaba ukuvuma izono mina ngisilima ngivele ngivume ngizono ukuthi ngake ngalinge kodwa uNkulunkulu wangithanda nje uNkulunkulu wasekuphakamiseni wathi ngizokukhipha mangivuka kubheke phezulu yonke lento abeyifaka inayiti into engcolile kuthiwa uzothola into enhle kufaka into enukayo kufaka into angeyingcolile kufaka wonke idiqe ezimnyama ongathezani ziyikhiphile izinja zayibeka phezulu ngavuka ngathi mina ngisasabi ngathatha ngakufaka eplastikini ngiyibuza ngingedwa kambe ngoba
ngintandane ngafika emzini wasekuphakameni ngafika ngingenani gobe yokulala ngingenakudla ushembe wangilonda ngangagula namhlanje sengikhohle ukuthi angangisindisa ngangilala phansi kwemjiva ukhunjuzwa izinja ngikhunjuzwa izinja lezo kuthiwa ayifunakala ngathatha ngakufaka eplastikini ngavuka ekseni nathi angisalali manje ngo4 ngoba kufanele ngo5 ngiphume la ngageza ngo5 ngo5 mangithi ngiyaphuma qonqonqo wangena lo mama ha kuseni kanje katela ebusuku cha useqasha imoto ha uthi lo mama ngithi ngiyakwakho ukuthi hayi bungeke kusafika kwami ufikile ugobela kumina wangithwasisa ukuthi yini le ebengiyifaka emzini kaShembe onoshembe phakathi uthi mina inyanga yangithwasisa yakamhlongo uthi the angizobuza ukuthi yini le engiyifaka ngithi mina hayi ngenhlala sengiyiqoqela izinto zakho nazi zikhishwa izinja siqona amandla hey izindaba yemithi hey le mithi ayifakwa nje ukuthi khona ububi bayo le mithi oyifakwe emagcekeni iyona edala ngelinye ilanga isishaya ingane zakho ubone sokuzala idalwa ubone sokuzalwa ingane eziloka naloka ngiyafisa ukuyikhuluma lento ngisho into enhle muyiphathe kabi yenza kuzala idalwa kodwa ngikhuluma ngendaba yakithi kuphela ngisho ushembe uqobo lwakhe mengenile emzini wakho wangabe usalikhumbula usuka angena ngalo ukuthi njalo ngalo lolu suka angena ngale emzini wakho ulikhumbule lube ukhisimusi angena ngale emzini wakho sengiyakuvimba hayi wonesi mimi wenza kahle yazi wenzelani ukuthi aphinde abuye ngoba angaze ahamba sekukhuluma kwathi awuqedanga abuya angiyikhulume lento kithi kaMhlongo phansi kwenhlangakazi kwakuhlala iladi lenkosi iladi lasenhlangakazi lonke kwakuhlala isihlalo kuhlala iladi balathi yini iladi abantu kuhlala itafula kuhlala ibhodwe elikhulu kwakuphekwa ngalo lasekuphakameni konke kwakuthi mase kufika inkosi ngisho indwangu zetafula zayihlala kithi kuthe makhamba ugogo wami anti bakholwa bakugada lo ngikhuluma ngokuthi ngisho into enhle ewumuthi wasezulwini uzoyiphatha kabi iba yisifo anti bahlala bakuphatha kahle kwakuthi makufika inkosi njalo babe khuphuka kuqala bayinhlangakazi bahambise isihlalo senkosi okwakuhlala sakhiwe ngugonothi kuthe mokushado anti udadewethu wakugada kwaze kwalunga wahamba kwashona umkhulu mokushona umkhulu kwafika enye indoda ngikhuluma kahle le ndaba ngoba akekho umuntu ozongibopha ngayivuma phambi kwenkosi ukuthi kuthe makufika usibanibani wasebenzisa imithi la khona iladi lenkosi mina ngithi abantu abaningi bangizondela lokho ukuthi ngakhipha impahla ikaShembe kanti ngayikhipha ngoba sokufakwa imithi kuzona la umuntu usebenzisa imithi nazi impahla ikaShembe la phezulu kwaqala kithi kwazala ingane ayinayo indawo yokuyochama kwazala ingane ayinayo indawo yokuyochitha ku-number 2 kwazala ingane ayinayo amathambo ikhanda liyabicika ligcwele amanzi uthi uxaba bamazi uxaba wasekwazini masisekwazini uyashumayela ngelinye ilanga ngilalele uthi uxaba uma kuke kwangena uShembe langaphatha kahle uthi usuka afika ngalo mefika kuthukwa kusala ubhubha kulowo muzi usuka angena ngalo kulowo muzi wesefika kunenhlamba ngoba lolo suku nomnini ingilozi yavakasha ithi ngizobheka ukuthi ngoba inkosi yangena la kuphethwe kahle le ndawo uthi ke kuzalwe izinto enje kithi izaliwe zonke lezi zinto ngoba kwangena uShembe wangena kwahlala impahla kaShembe khona sangakhumbula senza kabi sona nemithi ke le injalo kunemithi oyimbela phansi ikusize wena kodwa emveni kweminyaka la ibola khona ibese kuzalwe izingane ezingaphelele ekhaya imithi owayenzayo yakunika inhlanhla kodwa ekugcineni
uma ngesikhathi imili impande zawo imila iqhubeka zigcine ithinta la ngasafanele khona bese kuzala idalo ububi ke bomuthi bulapha Mfundisi ukhuluma into sibuya kuzona lezi zinto sibaningi balalele nabanye abalaleli sibaningi sibuya kuzona lezi zinto sesikhohliwe uShem uhambe kulezi zinto manje kubhlungu kufike umshumayeli noma ubani umgcotshwa ayi takho ke nawe ke sumqalile ke wangithi kwafika umshumayeli ekhaya ethi uzokwenza le zinto zomsamo hayi ke kulungile kathi uzozenza ke lezi zinto zenziwe kwicicima seqeda ukuzenza abuye ngelinye ilanga usebuya nesikhwama ke manje umshumayeli lo sinamanzi abusiwe isikhwama ke manje sesiphethe ke manje sinama razor nemithi uzongiqinisa futhi aphume nami iqhuzu ngedwa ekhaya cha athi kufanele athi phela mawuyinhlansi uthi kufanele kuqine uzothi masuqedile ke emva ka 7 days bese uyohlambuluka uzongiqiniselani bese ngibuye ngiyohlambuluka yazi wahlala wazwalala ekhaya kwazi kwayingakusasa sidinga idalelo daba ngigoloza ukugcatshwa ebona ukungicaba ethi hayibo makuyinhle uhlambulukelana ingani manje sidinga idalelo daba akwazi uhamba naso isikhwama sakhe wahamba ngalelo langa kaphindanga wabuya manje le ndaba yemithi le kushuthi yini mhlambe nabalaleli baningi ngibona ama comment ngendlela amaningi ngayo namhlanje ukuthi engathi sibaningi sibhajwe kule ndaba kufanele siphume kuyona mfundisi kungcono ngoba une experience yalento uma uthi abantu abafike njengoba kusuke bezofika bezonikela uyayazi indlela ukuthi la uphuma kanjani abafika wakhuluma le ndaba yesangoma wasiza wathi umfana wayeNazaretha esefaka ingubo ezibovu une experience yalento uyayazi iye ikwehlele na omubi njalo ngoba uyiqini ukubamba impela nje akubamba ubona usubambekile hayibo kingene kanjani ngoba mina ngiyiNazaretha ingibambeka akubamba impela akubamba uhlakaniphile akubamba uthi uyakholwa akubamba uthi umgcotshwa akubambe ubone ngoba sekubambile ukuthi hey wangibamba umubi ngiyadabuka thabo ngoba namhlanje idimoni elihamba ngeenyawo ngixoxile lento ngisathola ngithola ilokhu ukukhuluma nale ingane ezishanyela esibhedlela engangena kusona la umuntu ngumbone ngamehlo eqhuba omunye ngewheelchair wathi uhlala la ngihlala ngakhona mase ngilele ebusuku kuthiwa lowo umuntu okufica esibhedlela waloko ekuqhephulela umqhewu efuna ukukhombisa ubuntu bakhe lowo muntu yena othwele idimoni webhayile zangoma lowo muntu yena othwele idimoni elilwa nani ngalelo langa ngafika la ngeza ngenkani la ngazi ngathi la ihlalele ngihleli ngiyakuvuka la ngihleli khona esihlalweni ngangithi mangihleli ngicabanga ukuthi ngizoyichamela ngoba ngiyagula lento ivala ukuchama kodwa kuze kuvule ukuchama ngabona umfundisi kaShembe ngase ngiyaphiswa ngabona umfundisi ungubane umkhulu wami engithanda kakhulu ngabona yena kwase ukuthi angiyochama namhlanje ngiyabona uNkulunkulu uyasebenza namhlanje ngizophila ngoba uShembe uhamba phambili ngoba angiyibekezelelanga idimoni kodwa umuntu ngimbone ngamehlo into yadala ngibona kunobudimoni kuyena ukuthi mase efakwe toilet lo omunye athi ngakushiya thatha na imali yakho ngihamba lo lento bizolinga mina wathatha ukaka etoilet wayigcoba ngawo nginobufakazi bengisa Eddington esibhedlela wayigcoba ngawo wayigcoba abantu bonke bakhohlwa uhlobo lunike lolu idimoni mase ngilele ebusuku uyafika uShembe uthi lowo ilona demoni elizolwa nawe elingafuni niyikhulume lento eniyikhulumayo yokuthi nina nithi UbuNazaretha bukuthi lelo demoni lona elilwa nani hayi mfundisi abasa ukuthi uyayikhuluma abalaleli ukube bayazi ngakubuza kaningi uzovuka na hayi futhi abazwanga ngoba phela ukhuluma la emsakazweni ukuthi kwakukubi estudio mfundisi ebambekile uyangikhumbuza mfundisi cishe ngolesithathu ngivuka nephupho kunamadoda amathathu ngiyavuka ngizwa kunqonqoza ingane eminyango iseyona indaba yemithi ngizwa kunqonqoza ingane eminyango ngiyaphupha kodwa lengane inqonqoza ebusuku ngaka qonqo hayi noma omakhelwane khona into eyenzekile ngithe passage nanka amadoda amathathu anqunu ayimba ungculo
afolile ngathi ayancinda athi wena sokubulalela la endlini namhlanje ngihlehle ngithi mina hayi Mhlongo ngihlehle labantu hayi bese ngimbiza ubaba ayaqale nawahlehle angithi ngiyakubona athi mayiphumela kulendle engale lebikhanya ivele bemnyamathu bese ngivele ngiyaphaphama ngiyakhona kulokhu ukuthi inkulu impi yemimoya njengoba kukhulunywa le ndaba kaShembe nje sekungcono ngoba ukhona Mfundisi nawe ngithi ngikhala nawe ukhale sakho ngoba kanti siyafana kanti kuyafana yabo manje sengiyazi ukuthi hayi indaba kunempe khona ngicela ukudlula la ku WhatsApp ngingakabuyeli kuwena mama indaba yakho mama iyinde ngeke ngiyayazi ke mina ukuthi yini imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele amen amen umlaleli akasayisho ngothi ubani siphinde futhi nansi enye futhi imessage la ngiyabingelela Buthabo kanye nabo bonke onabo studio ngicela ukuphawula ngendaba Deuteronomy kanye nencwadi yesitili ukuthi umfundisi is misinterpreting and taking the Bible verse out of context. Analysis yababa lapho estudio is very distorted. He relied too much on exegesis model to interpret the Bible verses, which is very dangerous model to use. One ought to use hermeneutics model, read the Bible passages in its context. Ufunda iBhayibheli ngendlela yokuthi ufuna lisho lento yena afuna ukuyisho. May the shalom of Yeshua HaMashiach be with you estudio. Untuthuko Mgoza from kwaDabeka ehostel kwaSi. Nginenkinga ke futhi ngala. Kakhulukazi mase kusebenzisa exegesis no hermeneutics yaba amagama esikhulu esingisi ngingathanda umuntu mase ekhuluma isingisi kakhulu kodwa angasho ukuthi bengafanele ulifunde leli verse olifundile alisho ukuthi lisho ukuthi yabo manje ufaka exegesis or hermeneutics kodwa akasho ukuthi leli verse olifunda kanje lichaza ukuthi alichaza yabo njengamanje le comment ayisho lutho kumina ayimsiza umuntu olalela ngizwa lutho ukuthi uthi ake ngiphindele la ku Facebook ngoba lokho sesiyaphuma manje sibuvila ngiyafisa Thabo le ndaba ni record iphindwe ibhalwe phansi ngoba abantu abaningi bayayenza lento bengazi kungcono abenza ngenkani uqinisile ungcono umuntu owenza ngenkani usho njalo uShembe uthi yenzisisa mawubona ukuthi ngempela yenzisisa yenza ngenkani wenzisisa uzungakhali egcineni zama okuhle ka mabalulu God ingakho ubaba umbhele umngoni uma ebingelela uthi ubingelela imoya emihle yonke including izilwane. Now I understand where he is coming from. Kodwa somebody bengifuna nimdedele anabe uMaNduli inkinga nisuke nim-interject kakhulu ebese banokuchaza okufishane gcine kuphela isikhathi impela siphelile isikhathi kodwa uNkulunkulu mayivuma uMaNduli uzobuya ngoba nami indaba yakhe ayiphelile ngempela ngiqinisile okunye okudale lokho imina ngoba manje umfundisi akimbekanga kahle esithombeni kodwa manje usemzwile uMaNduli ukuthi uhamba ngamuphi layini useyothi masezoyiqala ngoba yabo njengoba uyisho lento ngiyakuzwa mina futhi ngiyazwelana nawe futhi uqinisile ngoba akakayiqali ekuqaleni indaba nalana lesimbambe phakathi akakayiqali ekuqaleni indaba ukuthi yonke lento isukaphi kanjani ma'am isikhathi asisavumi ngicela ukuqale wena uvalelise ngenxa yesikhathi balaleli beYinanda FM ngicela ukuvalelisa nginethemba ukuthi sobuye siphinde futhi sihlangane silalelane sikhulisane nokuthi indaba bengiqale iphathi nje encane not even 25%. Hayi incane kakhulu. Ngicabanga ukuthi 1% wendaba engiyikhulumile. Hayi incane kakhulu. Izinto okusafanele sikhulisane. Bekuzoba iintro kahle namhlanje. Ngiyabonga kakhulu. Nibe nesabathe lihle. Amen Mfundisi.
Ake sibonge bese ngixolisa nje khona insizwa le ekhulumayo ngicabanga ukuthi kuyofanele iqaphele ukuthi angisebenzisanga iBhayibheli kuphela okuyincwadi eyazi kakhulu izikhuluma isingisi ngisebenzise nesihlabelelo sikaShembe engikushoyo kakhulu ukugxile kakhulu esihlabelelo samaNazaretha la engeke angithinteke khona ngoba ngihlale kakhulu ngiyakwazi engikushoyo eBhayibhelini ngiyavuma mhlambe methi ngicaphune entweni engayazi kodwa la esihlabeleni samaNazaretha konke lokho engikushilo kufakezelene nokubhalwe phansi eBhayibhelini ngakho ke ngiyaxolisa mokube ebhlungu kuyena kube ebhlungu ukuthi akalona iNazaretha. Yes hayi ngiyabonga uThabo kaSambothi uyavalelisa naye timini yesabathe mayibenhle kwabangcwele inamba 076 054 3833 ekaMfundisi 060 613 1515 060 613 1515 sibonge kumdidiyeli ohlelo uCanon SA sibonga kakhulu mfoka Mandla siyabonga nakwena ukhona la studio sicela ukuvalelisa inkosi mayivuma ngesabathe ezayo futhi siyophinde sihlangane.